Yada sensa mo kwa babiem Adom TV Badwam dwumade yi eso nkomo we ya yedru ehu hia pa yentie niye na yenhye no nso na Star Clinic Dr. Frimpong Abahoma so wa wonim say na wotwe mu nyina no yede ne di nkomo afa fibroid ho wo health tips na wasan aba wode ye ba beka polycystic ovarian syndrome polycystic ovarian syndrome ma rade ohun ye mobo Dr. Frimpong Tienka yamwakwaba Yes, Stefia. Yada se papa nyamishra onso so atu hu asi ho so de ma no a obehwe ye am ye ho aye yende migidi ye se fibroid de no ekoye Yeah, ibi akọ fine pa de nyame ase na no pe wo se yenka samfa PCOS polycystic ovarian syndrome eno ye condition be ya. Well, my mentia arefo nyina yeka polycystic ovarian syndrome ayabrofo na yebebiem ne achemu yi a ye eche yese oba nkosia na ya na owo as oba na every month bia otimi tubi no na se nyisen kwan ba mu a otimi afa bi no se akoba se nkosia no yare etimi ba mu e ma no ye yie nti yare ebetimi aba nkosia ni mu no se maybe a single nkosia ni bi na develop yare bi a ya na ya friend no single ovarian cyst na maybe ovarian cyst ma me kan say but se akoba se nkosia ni say bebre a ya na eno no sa na ye term no as polycystic. Poly means plenty and say nkosia na asay ne dos ene wo oba ni office ni musa enti insuo timi say nkosia ni bia na insuo timi gina nkosia ni mu eba ne sa oba no etimi boa ema na wo ho timi be ye den say ko ba say ni two tubes I mean ni two ovaries ni nyina so oba wo ovaries ni bi or left bi or right ni ade so ko ba say left and right ovaries ni nyina contain polycystic ovary ni bi dia etimi be ye den say oba no obetimi anyinsan ama na yeye because e woni kosia papa bia wo ovulate na be ma de sperm mama wo na watimi de anyinsan dia ene esa oba no obetimi aye den say obetimi anya awo no na wanya no easily said yenka oba bia ebenya no enti yakasa polycystic ovarian syndrome a oba nkosua ya na oto no bibia no ena se yare ba mu a ya na yetanya sa yare no na ayede na yare ba mu awrade asiesie bibia kama de na de sa PCS no eba mostly no ya na enshada ni particular cause they said ya na fibroid no so enshada ni particular cause na da but mostly ya na ejina oba ne hormones ne so oba hormones na regulating nsabuo ni nkosu ato ne ade no se ko ba se hormones ne ba be imbalance in the way etimi be boa e ma sa oba no etimi be develop sa polycystic ovarian syndrome bi na I think sa na mesi aka no na ansa na enkosia no e be develop that anase ovaries no anase ne hormones ne be imbalance like that no in most cases no ya na enuani bi wo ho ya no so timi alter hormones no e ma hormones no so timi be imbalance said na ye treat fibroid no ye ka say fibroid no growth anase fibroid no said e be kese ana e be nyini no ya na ejina nuane die so no ha na we so no ya na etie enti hormones kro no a etimi makwan e ma fibroid nyi bebre no sa hormones kro no a na etimi sa makwan e ma sa enkosua develop sa cyst ya ene ye di hu komoyi asemo me assure say we dey kubenso nka ho na ade ko yesi enya anom dada kubenso no I say enya say enyo e wo help it's but yeah emwa oba e wo ho ye say eno no boa raise oba ne estrogen levels and the estrogen levels ni rise higher bebre fibroid benyi and ebetimi ama any other complications bi aba awode mu say oba no wo the reproductive age mu ko adia and once etimi disturb oba hormones no ma ebi kosoro ba form ni adesa ne de still na no etimi boa emasa polycystic ovarian syndrome ya na ye ka ho asemi
enso so etimi eba asɛm o na se no se bi hye me ho abɛdɛ me ho ano ne asɛm kɛseɛ pa wa bi sɛ polycystic ovarian syndrome and simple ovarian cyst and now cyst bia unimpo no sɛ ɛwɔ ba ne nkosua mu na obehu a yɛntimi hwɛ wani mu nka sɛ wo bi da ɛna ɛnya ade a yɛbɛtimi ɛde ani foforo bia hwɛ hu gye sɛ yɛtwa scan nti sɛ ɛwɔ hɔ na wantwa scan a untumi nhu da ɛno nti na sɛ ɛbere bi do a yɛ na yɛamakwan na yɛtwa scans ni free na atimi aboa na yɛtimi diagnosis conditions ni nyina because when trust scanner there's no way obetimi confirm say wo bi ana wonni bi enti sesi a me no ka say no yakofa madina market ni nyina aboyebo kwantanai ho ye trust scans for free ya diska bia enti no say ye behunu say wo ovarian cyst ana wo fibroid ana wo polycystic ovarian syndrome ya ye ka ho asemi ya just say what be trust scan ni bi ana one trust scanner you can never know enti no scan ne bo na ye din a sesi a otimi ba madina market hall and kwantanai school premises ho dia obetimi be trust scan ni be free a wunti estabia okay na say ye wo kaso na wo sa de bia ko hoyi that's right ye wo kaso last week scan no so ye free scanning na ye free ma scan ye free ma prostate ye free ye diska bia and me hunu complications e wo ho because one yes can na well hu a ehun so aso no te say nti e wo say sa opportunity a wo de ama wo Madina Lankwantanan e wo so mo be mehwe no e wo so mo ba yeah complications e betimi aba ho ne say yamfa ne say wanya 60 bi wo de wo say yamfa ho because bibia ni ho a eye de haw nti no yamfa ho ana say unim say ho but esan say emoja bia ntu te say de obinya fibroid emoja tu nti no wonfa attention bia nkoso a ebetimi aboa ama saa oba no nkosua ne health ankasa no eso abeti obetimi abenya condition bia e friend say ovarian insufficiency eba ne saa oba no wo ye oba de na so no nkosua a obetimi di anyinsen asoba no sure ana hode na ankasa mpo ewofo ana say on say ye discuss fibroid no ye ka say benign tumor enye cancer fibroid nyinia medane cancer mani nye yi but ovarian cyst say ewo ho che no an treat a eno de etimi nyinia be ye ovarian cancer mani yi enti say what depends ebi a ovarian cyst bi ana wo polycystic ovarian syndrome bi ana ovarian tumor bi unhwen treat ya fibroid na entimi na ne meye cancer ana enyinia meye cancer na emom ovarian tumor na ana say ovarian cyst ne de say enyinia to some extent a etimi be ye cancerous e ma ne be ye ovarian cancer ma ne ye you know say be pese emergency bi na just e peja odo ko ana say me pese ubenya complication bia wo ho dia because eno so say akoye two sides of the ovaries na etimi boa prevent awo pa because say you find say be man na semen na very healthy say na say ovaries na nye papa untumi nyinsen ma na nye yi and you know ma wo hwa wo ache bebre ni nyina no ya na a untwa scan da no ehun behia say ubetwa na wo hu say we no pay one momra Madina sisi na number no na wo screen no aseno Fred Oga direction om de be ma wo na for work opportunity ni na so akoye scan na ma de dog nka wo hwa nka ma how many times in a year na nka wo say ye scans no bi na ehu de ekoso awudie no oba de nka at least one year cry in a year no quarterly bia no de per scan bi na twa sir in a whole year no de otimi twa scan me ensampo a wa ya de na ba ko kra ye nye I was oba betimi awo ho na oni yawe bia obeye menstruation in the process or your menstruation every ovulation keke no otimi develop cyst to cyst bi wo ho ya na functional cyst e ba san ko bi wo ho ye hia se treat e bi wo nso a e ba enko ji se treat ansa na etimi fi wako and you know in the process wo de ye menstruation dia ye ovulation keke kra no in a month otimi develop cyst e ma ne ye and another no one trust scanner you may never know enti ehun behia
say ya na scan no dog we dey obi asane na question wadaroma na we no o say can a woman with high FSH minimum take coconut water the age is from 40 hokono 340 hokono FSH no kind of follicle stimulating hormone sa hormone no in particular in regulate oba ni ovarian follicles no na etimi makwan ma otukusia enti oba ni follicle stimulating hormone no nheda nye normal no ne kosia to no chemate wo ho ze oba bi wo a on to kosia in the whole month enti one to kosia anyi say ntimi nkoba e ma ne nyeyi enti once I ka say kubensu otimi alter estrogen levels no ho behia say wo any hormonal issue obetwe ho afri kubensu no na ntimi akoboa because at the age of 40 now all canon that time na ya na fertility as oba ne fertility no start to decrease and you know one kasa o rate a would be conceiving e kofo enti hu hia sa obesia ye ne o ma bi sa obesia trigger o hormones na abe worsen o case enti hu be hia se nka obetwe ne ho afi hu na atumi akoboa sa mo nyame hro enti no ayi de e kina ye betwa fibroid no eso em say hono mu na ayi no wo no fibroid no developing your cancer but ovarian cyst no develop it nyina kwa cancer dem say china no china ya wo no ye beto so ho na fiada na ye de awie nyame hira oba se won so watu nwasi o se wo bodawru aboma ho ban wada ma dog me number no na chide benchefo so enti na obi bebuso ada na nkranku wo ma watachi ma na biye ne west no me ade omo so omo ko o branches in bia omo benya no free ana mo nyina benya no free na eho nyina ye bedu ho mo nyina ye free madina ye ni kire takrade ye free takrade ye wotakwa ye free takwa ye ko biye nti no baby ya ho odin bedu bia no ye beba na ye be just can't ni nyina for free nti net ye ne de ye madina lankwanta na school premises ho no mo my number na fa number na free na what me ni abonkomo number no ye 0249 200-555 0249-200-555 channel so say team no abontin but still branches ni nyina Kumasi Sunya na Ebrekum baby aye adwuma mo Dr. Frimpong Star Clinic na wote no enka no fresesie na kwahwehwe Madina Lankwantana school ho na onso ko check odi ma no o se anya afemu ni nyina 3 times ekura ebeboa ye no hu se de awodie no mu no etie medindi afia amankwa tamaklo yemfa nkomo yinsi ha na ahosepe etoso